This report documents how hundreds of thousands of Tibetans have been forcibly relocated as a result of Chinese government programs. Chilun yudong chuchu lo ni sung pyo rang yong jong ki leje ba chu chongsep ngap gyal ha zamne sane phumi bumchik de chega la chile gyatha mangbu pharu ki saja server zenshe ki nebu cheshin yo ba amrige na tenshi chebe domi thopta taship chokbe nyejar dumbe chebe shokda dunju jengi nyen to shiginang shipta kyodu Niento di na chilo nidong chudu ne nidong nishu tsaksom par pewe gyana shungi yikcha chikdong hala khung tu de nyamship na washi redu. I think it's important to note that forced relocations do happen across China. This isn't unique to Diga Asia rawalung te khala doami thopta taship chokbe Asia ngakyu ki genzi Eliana Pearson lagi shize zenshe ki nebu chegyobe nezu ni gyana genyon la chungi yobatang pyo konar chungwa shik mingyang pyomi namla mixer ki semsap shi yonggobe gyunse ni pyomi namla sajada rangi chodabla dewa thamsap yobe zenshe ki nebu chechugbe ina teta la dugi yoba dejo nangsong. Now, the Chinese government says that this is poverty alleviation, that these areas... Thadung gyana shung ki dini upong ki kangye setup shi yin batang, thadung pyomin nebe chesa sakyu tenzo ni kekam la nege meba shi yin be, pyomin nam nebe che ne chowa yarge tongi yu che shigi yu gyang, tuyong yu su tedar chungi meba re, gyunce ni pyomin mangbo shi ni jokba yin batang, kongzu sashing la tene chone chegi yu, Hyungyang pimi theta chongger dan dawe sakyu tu nebe cheze gyage shigi mebe gen lege damga ya meba so kange mangta shi chegi yoba sungna song. Teya nyintu na gyana de sungmangmi tsu gyundu tsele gewe takshu peche chene pimi ngogyo chegen tsor chaknun chegi yoba tang, ter ten pimi na megyun ta zinsu tep yoba ka chi seshe na dula. Thadu nezu tita ki pyomi ta gyana ki koti phar ki ngaryo ki zara ki neta the jidu tu tante pyomi rikshung sungkyop thang penjo gyoje domi top tang tsime tore tane pyomi kadu nam jecher tongki yoba kyodu. This report documents how hundreds of thousands of Tibetans have been forcibly relocated. Eliana Pearson la gi thadu nyeto dini zo yana shungde sangyu gyulam kha ta shungi thazi theshin phö ta yana keyi ki sangyu yikcha chikdong hala cheship chebe nyeto ne chokdi shik cheba shik iba mase phö khödu ngösu ledun duken ki khewang chö nyeto la hang teba yinche sung na song nyembar choti na ge ishtashla da nizu di nyedu shugen tinsigi